بولتنا کردی جورینت نیوز ایوار باش و دست بکیده سرونجا کشتنا 48 چکداران داعش لگندوار رقای و بردف که حسدت بیجا باب دیرازوره و بو کمال جی دناو پلان واندنه جارة كدن أنقرة داخواز جي واشنطن كرغو دفج يكنين پاراستنا گليا پگا برزا واردوغان دبيجا اوه دتيك برنا پارتيا كيتيا ديمقراطيك PYD دا بردوان بن شانديان نتوين يقبوي بو دانستاندنين أستانا ديب سروكاتيا دي مستورا با وهاف پيماني بدهان جي چكدارين فتح الشام لگندواري حلبي دكوجا دەستپێکێ دا لە گوندەوارەیە ڕقای شەروانên هێزên سووریا دموکراتیک ێریشەکە داعشê bi ser gundê Swêdiyê derêtkirin. Li gorî agahiyan di berdewamiya operasyona Xezeba Feratê de doh çekdarên Daişê bi hêzeke mezin hewldan êrişî xalên hêzên Sûriya Demokratîk li gundê Swêdiya Rojava bikin. Lê şervanên Kurd û Ereb û bi serpereştiya firokeyên hevpeymaniya navnetewî bersiva wê êrişê dan û ew bi temamî têk birin. و دا انجام شرده لگوری جیدران جناوا هیزن سوریا دموکراتیک 48 چکدارین داعشی هاتن کشتن و ترم 12 جی کتن بندستن شروانان دا جبلی گود عربین BMB و دوشکایین همان رخصنی هاتن روخاندن د بردوامی اپراسیون غزبا فراد ده هیزن سوریا دموکراتیک د چارچوبه قوناغ دویمین ده تنها لعالی روژاوا و باکور گندوار رقا لهمبر خستنا داعش به پیشود چن او ده هیما 24 ده مجمرین بوری ده حسد کاریب و هن ایریشن داعش لروژاوای رقا برسف ده لگوری زانیارین که جهره می هاتن و دست خستن لدردورا گند سویدی ی روژاوا پفچونن تند نورا حسده و چکدارن رخستنا داعش در رودان پشتی که داعش هولدا به چکنگران ایریشی گند بکه و ده انجام پفچونان ده لگوری چاپمنی حسده بیتری 48 چکدارن داعش هاتن کشتن لگل دست سرکرنا به شکیجی چک و جبلخانه داعش جعالی حسده و جعالی خواه بردف که فرمی هیزن سوریا دموکراتیک حسده طلال سلو را گهانده. کودما کنترول کرن رقا روش بروش نزیکتر دبه او تکسکر که هیزن سرپرشتی کمپانی غزبا فرادکن جپیکاته این رقاینه. هروسا سلو د داخیانی که ده پشتی جوینه که برایدارن حسده را دیار کرده که پشتی رقا ده اپراسیون وان لحرم بردوان بن او باجارن درازوره با کمال او تاب باجار بابیجی لگندوار حلبه لگوری داخیانی سلو د نافلان حسده دنه لهرما کوبانی ها تراکاندن گوارتشا ترکیه هن خالن یکینین پاراستنا گلیه پگل نزی باجارو که شیوخ فوقانی آرمانج کرن جدرن خوجهی جهرمی دانازانین گویرو دانه سبه لشکرین ترک جناوندن کنترول خال باجار جرابلوسه خالنیه پگل باجارو که شیوخ فوقانی گودکور و جوای گندوار کوبانی دا به چکن گران آرمانج کرن به گوت آگاهی لسر زیانن وان ایریشان ورن دیار کرن درباره شر بابی هاتا راگهاندن گو ارتشا ترک بشکدن جهیزن خواه بر به باکوری حلب دشاند لگوری آگاهیان جه بریا دروژان و ترکیه بشکی مزن جه لشکرین خواه لگل تانگو عربین وان اشاند باکوری حلب دا تولی اپراسیونا کنترول کرنا بابی لگل هیز مرتالا فرات ببن ده همان دمه دا گو توپخانه ارتشا ترک جی ده توبران خالین داشی لباکور و رجلاتی باجر دا بردوامن جهلا خواه هفپیمانی ناونتوی دازانین گفرو کنوی هن خالین داعش لباکور سوریه توبران کرن و هجمارک بارگهن وان روخاندن نخاسم لدردورا بابه و رقعی
سرۆک وەزیرê Tirkiye Bin Alî Yıldırım ragihand got helwesta Amerîkî ji operasyona Martala Feratê bi erêniyê ve diçe. Yıldırım di Kongreyekî Rojnamevanîn de li Enqereyê ragihand. Got Washington helwesta xwe ji operasyona Martala Feratê guhertiye û bêtir dibe opozîtîv. Her wiha da zanîn got Amerîka dixwaze hevkariyê bi Tirkiye li derbarê operasyona Girbesê li Sûriye bike û careke din Yıldırım got dibe Amerîka hevkariya xwe li gel yekîneyên parastina gel YPG bide rawestandin. Fedai eylemlerini, asimetrik saldırılarını bundan sonra Ji aliyê xwe Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan diyar kir got dê artêşa Tirkiye dê dorpêçkirina navçeya Babê de berdewam be. Erdogan dê gotareka xwe de li Enqereyê ragihand got dê hemû navçeyên got gefê li welatê wî dixe dê ji terorê were paqijkirin û da zanîn got dê welatê wî di têkbirina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD de berdewam bin. Ev gotin Erdogan hat piştî êrişên hevbeş di navbera Tirkiye û Rusya li dijî bargehên Daişê li gundewarê Helebê. bir operasyonuyla yakalanmış olması. Cigerê Serokwezîrê Tirkiye Mihemed Şimşek di heman gotara xwe di li civînên Davos ya aborî li welatê Swîsra got çareseriya krîza Sûriyê di dema niha de bê hebûna Beşar el-Esed nabe. As far as our position on Assad is concerned, دربارê helwesta me li ser rewşa Sûriyê em dibînin got rejîma Esed berpirsiyar e di ber bobelata got bi serê gelê Sûrî de hatiye. Lê pêwîst e em di siyaseta xwe de pragmatî bin û nedûrî rastiyê bin. û li vê barê di dema niha de Tirkiye nikare doza çareseriya dozaya Sûrî bê hebûna Beşar li Esed bike. Turkey can no longer insist on Li serva mijaramê berêxwe nivîzgeha me ji Stenbolê û Jêdê Nurullah Mirza serkirdeyê Hereketa Azadî bi Meryem Nurullah Êverbaş destpêkê da ev guhartinên Tirkiye divê dema dawî de li hember rejîma Sûriyê pir bûne. Gelo di nerîna te de ev guhartina Tirkî armanjê çi ye û ji bo çi ye? Bi navê Xwedayê Mîhrîban û Dilovîn dema jî baş, êvara jî baş. Ev siyaseta kuneya Tirkiye vegeriya berê 4-5 sala bi rastî dide nîşan ku siyaseta Tirkiye ji serî da xelet bû û vegeriya serî karê xwe. Ji serî da dikariya Tirkiye bandora wî li ser opozisyonê hebû dikariya ku alîkariya çekdarî nede wan û evî meseleya Sûriyeyê di asta siyasetekî sivîl da bê leşkerî da bê çek da rê hil de dikarî bi tiştekî bike lê ewan ewkekî Tirkiye heye ji berê da kînekî Tirkiyeyê li hember Sûriye heye ji ber meseleya PKK demekî dirêj PKK serokê PKK Abdullah Öcalan jî li Sûriye mabû ew dixwastin tola wî hildin lê bi rastî dibêjin çûne nizam çawa bêjin dibê çûne tola babû dayê jî dane ser tiştekî wisa bû her halde. Bilê. Bilê birêz Nurullah gelo Tirkiye çi ji Sûriyê dixwaze? Armanca Tirkiye bo guhartina helwesta xwe li ber Sûriyê. Çi dixwaze ji nava Sûriyê çi Tirkiye li Sûriyê heye? Türkiye dixwasta li Sûriyê îxwan were ciyê Esed yani desthilatdariya Sûriye bikeve destê îxwana lê ji ber rojhilata navîn ne Tirkiye bi tenê ye İran heye û Erebê din hene ewan jî ne û cîhan heye. Ewan naxwazin ku Sûriye bibe ewkekî bibe bajarekî Tirkiye ku îxwan bi hatana gelekî bandorekî mezin li Tirkiye bandorekî Tirkiye mezin li Sûriye we çê bûye. Ji ber vê jî ev siyaset hinekî jî bi beşdarbûna welatê cîranê Sûriyeyê têk çû. Îro Tirkiye çi ji Beşar Esed dixwaze? Bi rastî ez jî nizanim. Gelek tu tiştekî nexwaze bêje ezê xwe bixwaze tenê. Ha divê navberê da ez nexwazim bibêjim ku Beşar Esad merfekî baş e û serketiye na. Ne ewa wisa lê Tirkiye jî qasê Beşar Esad şaş e. Bilê birêz Nurullah beriya anha her tim Erdogan digot piştî babê em ê berê xwe bidine min bicê. Anha îro Erdogan dibêje
ئەمێ دۆڕپێچکردنا بابێدا بەردەوام بن ji کۆنتترۆلکردنێ بۆ دۆرپێچ گەلۆ چند ئەنجامên rêkeftinekê navbera Tirkiye û Rûsyada dago derbasî babê nebe an çi dibin maseyê de navbera van welatên navnetewî û Tirkiyeyê de çê dibe. Gotinekî Tirka bixwe heye dibêje nanê mezin bixwe lê gotinê mezin nebêje. Ev Tirkiye beriya ku tiştekî bike zaf zêde bilind didaxive bilofan dike lê piştre jî têk diçe. Meseleya babê mijara babê wekî xulasaya mijara Sûriyeye ye. Ça siyasetekî mezin bilind gotin em ê beşar nizam çend roja da ji wê derbixin em ê li camiya Emewiya li mêj bikin û çi tiştê gotin di heman ew ka babê da jî gotin em ê babê bistînin piştre derbasî min bîçe bibin xuyayek û babê jî nikarin bistînin ez bawerim wê ciyê ku ne hat têdane jî wê ji wan dere jî vekişin yani divê meriv beriya tiştekî bax ve meriv bipîve evat siyasetê de ji tiştekî zor giringe ça di mijara Beşar Esed de têk çûn di mijara babê de jî têk çûne dixwazin çareyê li çareserê xwe bin herin lê eva ji çavê her kesî nareve ku duwê de jî têk çûne bi rastî jî têk çûne beriya çend deqa nûçeyê me xwend ku Daişê êrişekî mezin li dijî leşkerê Tirkiyeyê kiriye û 5 leşker hatine kuştin û gelek jî birîndar hene. Belê birêz Nûrullah îro serokê hilbijartî Donald Trump berê xwe dide koşka spî. Gelo piştî Donald Trump hate ser seroketiya Amerîkî. Gelo wê çi navbera Washington û Ankarayê da bi taybetî li ser mijara Kurdî guhartin wê çi bin navbera her duwan da? Biya min di navbera her duya da wê bêhtir Donald Trump piştgiriya Kurda bike. Çima ne ku hezkirina wî li dijî Kurda heye? Çünkü dost hevalên ya herî bi bawer ya herî siyaseta wî vekirî û Amerîka dikare pê bawer bibe Kurdin, bi rastî Kurdin. Çünkü rojekî na rojekî Tirkiye îro evî dibêje sibê evî dibêje ya din rojekî evî dibêje sibê evî dibêje. Yani rojekî wan rojekî nagirin ji vî re dibêjin pragmatîst. Lê Kurd newsanin. Eva siyaseta pragmatîst nîne siyaseta xapandinê Amerîka jî welatekî mezin evî baş fêm dike. Dostê saxlem digere û dostê saxlem di rojhilata navîn de Kurdin ez bawerim ew heta niha daxuyanî ku kesên nîskê Donald Trump'in ji dane wê bêhtir alîkariya Kurda bikin li Sûriye jî li Iraqê jî li Başûrê Kurdistanê jî li Rojavayê Kurdistanê jî dê bêhtir Amerîka mêla xwe bide ser Kurda. Bêguman wê têkilî wan bi Tirkiye bi Enqereyê re jî dewam bikin lê ez hiç ew nakim texmîn nakim ku bandora Enqerê li ser siyaseta Trump di mijara Kurda da çê bibe. Belê birêz Nûrullah rojana Tirkiye çi serokê Tirkiye bê çi serok wezîrê wê bê derdikevin û gefan li peyê devyapega dikin. Gelo Tirkiye bê Rûsya û Amerîka dikare destêwerdana di aliyên got dibin kontrola peyê dene bike û êrişî wan bike. Türkiye beriya ku êrişê peyê bike divê tiştê ku gotiye berê bîne cî. Çi gotibû? Gotibû em ê biçine babê, em ê babê kontrol bikin. Kesê ku nekaribe babê kontrol bike ji destê Daişê derxe bawer bikin nikare têkilê ew kê beqet hema bêje Amerîka ew jî nekin Amerîka û Rûsya jî zêde ew kê pêşî li Tirkiye negirin wan bihêlin bi hev re jî ez bawerim Tirkiye di asta leşkerî da jî ew qasa wêrek nîne ku here têkilê peyê de bibe. Çünkü Tirkiye li zane ku li manevrayê ku li hereketê ku li nava axa Tirkiye dike baş dizane ku li nava Sûriyê nikare bike jî.
وی داره ولاتی پیده یپگی باش دزانه گاو به گاو گند به گند مترو به مترو اوی ولات ناست که شارژی دزانه دمکی درجه شارژی دکن لهمبری رخصتنه کی چکلره و کی داشه یپگی سرکتیه و به تخمین من امریکا و روسیه جی رینادن اوی رینادن کدوسته کی و کی پیده وکی یپگی وکی کردان لسوریه تک بچه لروجا و کردستان تک بچه بله نورالله مرزا سرکردی حرکت آزادیش نویزگاه همه استانبول گلک سپاس بودم و بشداریاته به وخوندن انجمن اجتماعی کردی ایرو لباجار قامشلو مان گرتنه که لجبو گرتین سیاسی اند زندان ریوبری خوستر ده و کریارن پیده لباجار کردی و بحاضربون نونرین پارتیان انجمن اجتماعی کرد و کسایت سر بخوا و رخصن انجباک سویل هاتا لدارخستن دوید اف مانگرتن آنها کشیده که دیار جواره اف مانگرتن با بردوامی کار خواته با کسایتین گرتینه اف حوالی ما ایگو ایرو زندگان پیاده داشت بر واقع کریاری آنها که وجبر ویجی امد بیشن گرک اف لایان سیاسی و تایبت تاف دمی لخواه گره کریاری خواه گره اگر بیرنگ آنها که بردوام که قضیه ملت کرد وقت کردستان با کرد تک بر دخواست کردستان سوریه دجیوه تک بی ام و قبول نکن جبر ام خود بینن بر پرس ملت کرد ام خود بینن و گوتی ایرو خودی پرس ملت کرد کردستان سوریه في سكني جبو سربس بردانا قرتين مني انجمنا اجتماعي كردي هي الجنبراي مي تفدمي وهي فياما او جوج جيفان كرياري خوا فان كريارا فقرن جبر اف كريارانا دجي كيشا ملتي كردن و اوف كريارانا الي كارن دبر برجوانديه دجمني نتوا ملتي كردن جبو بما قدناها جبر بردوام بونا كريارين خراب حق ملاتي منا و بردوام بونا كرتين مات زندانين حياديدا وزندانين يسر صلاة وخب وكالات إيرو سر ملاتي ما فادست كري بله بینرین هجان همه بر خوابنا واشنطن با وای کزندی و مراسم دامزراندنا سروکی نوی هلبجارتی دونالد ترامپ اف وینین زندین جو واشنطن و بریا چند خلکان جهلا سروکی امریکی باراک اوباما و حتی پیشوازی کرن پشتی دیدم جمیرانج آن هاوی دونالد ترامپ سون داخوا بو سروکاتی امریکا بخوا لهمبر دامزراندنا دونالد ترامپ خوپیشاندان لدجی دونالد ترامپ لهن باجارین امریکا ویدا میدا آن هاتین لدار خستن هر وها به هزارانج آلیگرین ترامپ لپیشیا کوشکا سپیدا پیشوازیا وی بکن ویرو دی به فرمی دونالد ترامپ به سروک امریکا بله پشتی گو با دونالد ترامپ جوینن گرتی لگل باراک اوباما لدار بخواد دی به فرمی دونالد ترامپ سوندا سروکاتیا امریکا بخواد به فرمی دی به سروک امریکا لگل تخمین های گو دورا 800,000 کس دامزراندنا دونالد ترامپ دا حاضر ببن 800,000 کس جه آلیگرین ترامپ در دورا کوشکا سپی دی بجه ببن بله دماغو سروکا کی امریکی ده هلبجاتن به صدانج کسین نافدار کسین امریکی بجداری وان مراسمان دبن
Congratulations on your daughter's election. How are you, sir? Good to see you, Mr. Vice President. بەێ ئەڤێنێن زیندینە ji Washington beriya sonda Donald Trump وەک me got anha li gel hin bajarên Amerîkî xwepêşandan li dijî Donald Trump têne li darxistin weke nerazîbûnekê li ser serokatiya wî ne. Pelêvînên zindîna ev ji koşka spî texmîn heya ji niha û dê demijmêrin din kêmanî 800,000 kes ji alîgerên Donald Trump li derdora vê koşkê kom bibin da pîrozbahiya serokatiya Amerîkî lê bikin. وەک گوتێ خوێنەکر hinek ji kesayetên Amerîkî derbasî devera got dê Donald Trump were hilbijartin dibin. بلیان همه بولتنا خوا بردوام بکن اندام ریوبری انجمن اجتماعی کرد لی سوریه نکسا کاو عزیزی آماجه به که دکا گویا پگا پیادت خوازه حولی رازی کرنا وان بدا گو پروژین خو ینج بو پیش روج آوای کردستانی به پیگ بینا و دبیجا مرجکی وان هیا اندام ریوبری انکسا کاو عزیزی راگهاند گوک انکسا یک مرج وان هیا اوجی دوا پیدی و گرابور کفتنا حولی یا یکی و دوان هروها ریکفتنا دهوکی بریا آنها وان بخوا لسروی ریکفتن امضا کرنا و چما پیکناینن هروها گود گو پیده دخوازه پروژه سیاسی یا خویا پیش روجاوای کردستانی لسر انکسا فرض بکه لیوان گوتیا اوی لسری دنگین خلکی و نرینن گل بدن و برجواندین روجاوا وکا بنگه کسرکی گرینگا و پشت رجی دوا ریکفتنا حولیری و دهوک گو بو جافدری بدبن جافدری سروک هرما کردستانی مسعود برزانی و هاتن کرن بجیبین. شێوەرمەندێ ئەولەکاری هەرێما کوردستانی مەسرور بەرزانی دۆز ji ئەمریکا کردا پێشتەگەری و ئالیکاریە بۆ پێشمەرگەین ڕۆژئاوارە پێشکەش بکەن ji ber û li gorî gotina Barzanî pêşmergên Rojava hêzeka xwedîbandora. روزنامه نیویورک تایمز یا امریکی لسرزارا شێوەرمەندێ ئەولەکاریە هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی ڕاگەهاند گۆ پێشمەرگەین ڕۆژاوا هێزەکە خودیباندۆرە و گومانە ببن پڕێک بۆ داخستنا ڕێژەیە ئالۆزیە دناوبەرا هێزên ناونەتەوی de نەخاسم di şerê li dijî Daişê. روزنامه امریکی در راپورک خود دیار کرده گو مسرور بارزانی دی سردان خو یاداوی دا با واشنطن دوز جبرپر سورایدارین امریکی کرده دا هفریزی لگل پیشمرگین روژ آوا دی شر داعش دا لنافچه بکنه و جه امریکان آره تکس کرده بو گو پیشمرگین روژ هیزک راهینان کرینه و دکارن بارکی گران لدیجی ترور راه جنه و لگوری آگاهیان برسوا امریکانا ارینی بو و تخمین ریوبری امریکی یانو به سروکاتیا دونالد ترامپ خالی جنیز و بنرخینه. تێزانین گۆ پێشمەرگەین ڕۆژ جوانên Rojavayê Kurdistanê pêktên nexasim yên goja artêşa rejîma Esed veqetiya bûn û berî dane
باشوورê Kurdistanê û tevî nava hêzên leşgerî bûn, piştre ew hêza roj hate avakirin û li ser destên pisporên leşgerî ên navnetewî herwiha yên pêşmergeyên başûr hatin rahînan kirin. Lê taneha jimara tekez ya wê hêzê nehatiye diyarkirin û ji xwe ji beriya 3 salan ve Partiya Yekîtiya Demokratîk û yekîneyên parastina gel YPG nahêlin got ew pêşmerge vegerin ser xaka welatê xwe û li gel birayên xwe yên YPG berevaniyê di ber xaka welatê xwe de bikin. بلتن بردوام علی بشین آورک. برزانی ج دافوز دبیجا نابا پگکیل نافچیا شنگاله بمینه.